Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Agan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming mabalin amin, doming mabalin amin, doming mabalin amin. Doming mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. Antak manan dito. Na writer's block ak manan. Ay, tayta. Sa bali manan ti umapay. Awan ba't ngamin ti sa bali ang mapanunot ng istorya. No sana COVID lata. Kasi ta. Awan sa bali ang mapagsasaritaan. No sana ti salmot. Tinapan nakapukaw na ita COVID. No kaano nga dan bakuna kontra COVID. Kasla adumot na iti mapiktara. Sigur ni tinaudi adaman. Awan pa'y milyon ang nabakunaan. Nasurok mo't la milyon tagda a bakuna. E dinto ta nasuruksan na 100 million ti kadut Pilipino no population. Paingat ta, dagiti nangangatong opisyal, ta agbibin na balaw da. Ado timang babalaw kan presidente, porque awang karot mararamidan na kontra COVID. Talaga mo takasta ti tao, tatang. Timang dilaw itipada na atao ti paglaingan na. Ngam di nakitaan nga umuna ti bagina. Gusto ka. Kasi tar aramidan da kan idol digong. Ha? Nagadwa sasawin kan dildilawin dagiti kritiko na. Kung nga sungbatan na matida, kahit pagangayan na, isuna ti agbanag anak kababaeng. Ganda bunda. Isuna nga ti tao at ilang bagbagina ti amura dayawin. Ngamadimod makita mo ti effort ti presidente tapno masalwadan tayo kontra COVID. Talagan sa akastan ti tao, tirman. Tayo kunata nga inkatao na ti kasta nga ugali. At ilang mangdilaw iti pada na atao ti amuna. Ngam di nakitaan nga umuna ti bagina. No siya, kamaysa. Makita mo ti effort ni presidente amang kita iti pagimbagan tayo nga umili. Wen po no. Ngam ti may sa ababalawan ra, kat tinaginat at ignite ti administrasyon na, ang mga veil karang iti bakuna. Anya nga rod ti mabalin, no awan magatang nga ure adda igatang. Kat ti may sapay, nasurok asa gasutan a milyon di Pinoy. Kat sigun iti damag, nasurok lang nga may sa milyon ti adda na bakuna. Dayta na, ayawan nga rod Ken sigun pa'y tinao di adamag, may papaniti bakuna. Awan pa'y may sa milyon ang itinabakunaan. Salot kit day. Kaanon to pa'y nga raw mabakunaan tayo amin no kasta. Tidakas na. Dan samot to na iti agipuspuslit iti bakuna. Daytan tidakas na ita. Kit dagiti lang ada kortara ti makagatang iti dayta. Uray kumaan o garantisado mo't nga epektibo. Siyempre, kas karagiti peke nga item may puspuslit, awan kalidad na. Salbag na yat. Kasano nga rudeng? Ken nadumot lat ti mabuteng.
Taado matirom-rom maradamag nang runa iti social media. Aday na bakuna kat ada kano microchips na. Ano nabakunaan kan? Oh, Mamonitor da amin na natignay mo. Kasla tenggal dan tibiyag mo. aywan. Nabuyak daytan iti Facebook. Aday ti kano kat aramin da iti nabilag at tao. Kayat da kontrolan ti lubong. Ngagbali na may santi denomination wano kartatayaw. Awan mo ti peso bill wano dollar. May sa ti relihiyon. Basta isudan ti agturay. May samot ti gobyerno. Di pa'y kaslada Diyosain. Kaslakastan siguro mo't karag iti daduma. Nang rona nang iti panguluan ti nagduduma apamatay. Tinairot apamati tayo iti Diyos ti mangisalakan kada tayaw. Kat di dan to agbaligay ti dakas sa pangapda. Tawan pa'y kabilugan no saan natin namarswa. Correct ka dyan, Dumeng. Dahil ta kano atignay dagiti kabaknangan kan kabilugan na tao kan kano pagilnya na China ti akin aramid iti dayta. Nagdaka sa talaga. Ket adda nang iwaragawag kanaw idi manon atawon ti napalabas. Nga addan turumura pandemya wano virus amang kisay iti population ti lubong. Ket dagiti lang mabakunahan ti mabatay. Ngi. So nga ado ti agngata-ngata. Ado ti mayat. Adun sapay ti mading agpabakuna. No saan lakit denging kapilitan? O di saan mo apilitin? Sa bagay no panunutan. Saan ko ma-prioritain dagiti senior citizen? Tamabilbilangan ti aldawmi ama ko na. Ngam isuda ngamin tinalakaakaptan ti sakit. Uno tinasawa virus tanakapsot ti resistensyada. Wen, may parit mat kada kamay. Nang runa kadagiti agtawon iti nasurok a 65 arumwari ti pagtangan. Oh. Ngam tidakas na. Ado mutlat ti pasaway. Yun lang. Ay ng baya mo na. Tay kunada nga rod, mga amungan no saan ngagtungpal iti protocol. Kan ado ti saan amamati iti COVID. Takasanumot ngamin. Amin na sakit itan kat ikonektada iti COVID. Ken adon di mangibaga, anaglawag aniguso da ituin kung kunada. Uy, ngam mo siya kamay sa. Awan kasi ti aganad. Tapon no. Uray di awan pa'y COVID kat addan na iti sakit wano marikrik na. Mapaspasaranan ti tao na iti. Dagiti makon asintomas akunada ti COVID. Hindi pa lang adan trangkaso, cancer, sakit iti puso, matake iti high blood, adda iti aguyag, diarrhea, iti agpanatang. Amok pa yan, sigod mo't dagita. Gapo kano pa iti COVID, adda lang mariknabas iti tao, mapanagpadoktoren, nagpa-swab test. Supaya. Ibagadan tumata na COVID. May nayon naman ang layta, itilistaan na iti positibo. Ngam siya, no adda kasta marikna, ipadas ko dagiti nakaisigudan wino home remedies ako nada. Ikit kasi tapo, aging bagak mit. Narigat ngamin no adalabas sit mariknam kat doktora dagosan wino hospitalain. No mairemedyo pa ilang babaan ka dagiti nakaisigudan ako na, may mayat mitlaeng. Nagloko mo't dayto yada magan aya. Awan lat di ako nak. Oh, anyaman ng tinakita am dita computer mau. Dahil ka no nag-iposlate iti bakuna. Anya? Talagang awan na saya. Tamarami din ti tao. Bakit? Amin laabanagan kat mailibasay. Apo? Ne, ada pa sa bali dito eh. Diwaw. Ay, hagasa mo dito. Ada pa nang ipadas amang iposlit iti talot bulan na nga ubing. Anya?
Asus ka sa nungay dayta. Inkargada iti agasawa iti kiribagda. Oh, mga nubulaw man dayta. Saan? Kita ma. Tasigon iti daytoy adamag. Saan kano ana ikamakam dagiti agasawa ti papilis ti anak da ket flight dan. Isu anda panunod da nga inkarga iti kiribagda. Ikasanungay dayta. Ay, saan da lang agpampanunutan? Mailasat mo't amin iti x-ray ti amin ang bagahe no sumber ka iti airport. Supay Nang runa iti entrance, ultimo, barikas mo, ikatumpay. Mukpa yun. Oh, Laudakit dia. kat mag-ano san anan-ano di ubeng. Limpyo ka no, di check up di doktor di airport. Kasla saan mo't anak kapapati daytan? Apay, saan nga mo, dagiti agasawa ti alagada ni di airport? Lauda nga road. Ya po, anyan aya, adua talaga ti abnormal ti utek dan. Mayat mo, ti panagsangayo dito'y sangot istor ni Banay kakadwa. Uwan kagawad. Wine, kagawad asyaw. Anya mo ti topic yo. Naimbag no saan maipapan iti biyag ti sabali. Ay, saan kami at chismusa kagawad? Umay, Anya nga ron ti particular at topic nga ingkay pagsasaritaan. May papan iti COVID vaccine kagawad. Bakuna. Anya ka di ti pagsasaritaan nyo maipapan iti bakuna. Dagiti nagduduma adamag, may papan iti bakuna kagawad. wine, kagawad. Isu nga adaw, dagiti mabutang wano agtukyan nga agpabakuna. Nang runakit adapay na ipadamag idi kaano lang amay sa kano kadagiti na bakunaan. Di na COVID matlaang. Wan, nangagkumot day ta adamag. Nagpalawag damot maipapan iti day ta. Kasano nga dayta? Saan matlagayam agarantisado asan kan amakaptan iti COVID no agpabakuna ka? Iswasyak. Ha? Sana ka agpabakuna pa. Anya? Ay, oray ka bakita kaun. Senyora kaun. Kan may sapay, nugasat kunti matay, awan maaramidak. Tamin tayaw ka matay, wando mapantayo dita. Ngam nasay-sayat latta no mabakaw na antayo nana. Sabagay. Matay tumulang ako nada. Ay, no, libre laki di Sige No siyak. Ay so, saanan? Amangan no bumiit alalo ti biyag ko. Anyan? Nang runakit ada ibagbagada apeke kan saan 100% ti epektibo na dagiti bakuna. Anya? Kantay nangagko adamag. Nabakunaan ka nun. Nagpositibo mo't lang iti COVID. Asano day ta? Ado ti agpangadwa wenno agdua-dua iti mairoswat a vaccination dito'y nagbugsutan kadagiti most priority wenno indigent a kabaranggayan tayo, chairman. San pa, compulsory ngagpabakuna ti amin nga umili. No pa'y, no da ko mapan nakabalin na, nang runa ka dagiti nakurapay kan seniors, awan mabalin tayo no sanda kayat. Ado, tinainayon na mabakunaan, chairman. Uri na giti aday ti media. Karamandan kadagiti umun-una ang mabakunaan. Tama ibilang damot a frontliners. Kasi tinakunak. Nasuro ka sa ngagasot a milyon ti Filipino. Idintot nasurok lang a milyon na bakuna tiyada. San pa'y kanwa di manon ti may sa a milyon na giti na bakunaan si kun ti may sa senador. Kanto ngay ang mabakunaan ti amin nga umili a Filipino. Naitangarod kay. Idinto, tadagiti daduma a pagilyan. Nakasecond dose nagiti daduma nga umili da. Naitangarod ti may sa pang babalawan da iti agdamang administrasyon. Yan yung nga ti mabalinda. Nawan magata nga bakuna. Naitala nga.
Isungawan kasayatan nga ramidin ni Thanos di aganad. Pabigsaan ti resistansya. Liklikan ti mapan kadagiti kaadwan ti tao. Nawan medlang napadag agagaraam. Gusto kayo, Chairman. Liklikan dagiti makuna social gatherings. Ano sa dino kat nagduduma at tao ti makapulapul mo. Ganun lang yun. Correct. Kang runana, surutan na iti alagadan no protocols ayat nag-LGO so no national government. Naimbag man tadayawam kan bigbigam mati kapanunutan ni tatang dom. Well, Mike, tawari ko nada agusting bating-ting kililing na baknang mo ti kapanunutan da. Natanab ngamin ni tatang iti experience wino padas. Kat nagita ti puunan na. Kan isakit na launay ti lugar kan kabaranggayan na. Well, iso nga da pang panunutan mi nga ilungalong karag iti kabaranggayan. Anya day ta? Nada may lungalong ita nga urban gardening. Ang damot nga rural gardening. Muno Green Revolution. No pa'y adan da ito hindi panahon na di Presidente Marcos. Kasapulan tayo itati sustainable food for our family. Babantin tayo panagmula-mula iti arbayan. Napintas day ta? No kunain na nga awan mo ti espasyo iti arbayan da. Saan maparikaw ta, mabalin mo nga usaran kas kumay ti pasaw wano masitira. Imbes sa sabsabong wano masetas, agmula kay tinatag. Na makatulong dati mangkeras iti kanayo na budget. Pudno day ta. Karo nanti amin, saan amang namnamalatan iti ayuda, wano tulong manipod iti gobyerno. Masapol lang da tayo matlang di mang tulong iti magbagi tayo. Kasta, saan nyo akay agpabakuna? No siyak, mayata ka saan, Chairman? Aray ka bakit akaon? Anya? No day tati patay ko mo lang iti mabaitan niya nga ron ngay. Gamno isumay ti mang pabayag pa iti biyag ka di. Wow! Siyak mat, Chairman. Urayak pa'y nga umuna ti resulta ti panagpabakuna dagiti daduma. Ay, sigurista. Naawan ti dakas nga epekto na kadakwada, isunto, Chairman. Anya? Ay, may saka pa imo ta sigurista. Engem ka sa nawan taon. Si kalaang mati sana nabakunaan, no? Anya nga rod ngay, gasat kungatan ati matay. Diwaw! Nasaya at launay no kasta. Tadan to sana nabakunaan kanda kasti mapasama kadakwada. Basol yung opisyal. Naku namon. Tauray ko na mga aramidam ti amin para ti pagimbagan ti kabarangayam. Tadan tulat na makunadakin ka. Husto ka, Dom. Isong aramidan nyo lata ti rumbang. Nadan tulat na makunada wano madilaw da ay aguli magkayulatan. Kasta talaga ti mapasamak. No apay kiti akas to'y matan. Sabagay. Hindi pa lang. Andan nagiti kakasta a pandemya. Aya. Uy. Naisurat pa iti nasanton a libro da ita. Kan impad to nagiti mamasirib nga umay ti angol kan bisin. Nakabutbut ang matan. Gamnosyak kanya. Saan ko akabutang ni patay? Tadumteng kadatay amin da ita. Saan tayo lang nagigiddan? No saan da kaya tagpabakuna? Tadda mangiwarwara sa api kidayjay. Ken tengel dan tuntibiyag mo, awan mabalin tayo, bakit? Impalawag yu kumana sayat adida ko mabasta mamatpati kadagita.
Isu mo timbagak. Isu makitan to no madanon ti maode nga schedule ti vaccination. No ado ti umaywin no basit. No siyak. Basta na ilawlawag yung lakit di ti pagimbagan na no agpabakuna. Kun pagdaksan na no saan da agpabakuna. Well, Awan daytan. di kagdanag. Adamot dagiti taga-health center ngay may nagpalawag. Ala, husto ti kunam. Urayan ti maudi nga aldaw a panagpabakuna. No ado ti umay, nasayat. No basit, awan maaramidan tayaw. May magtadumot la tinagpabakuna, Chairman. Uwan nga rod. Nailawlawag mo ta nasayat kadakwada ti pagimbagan na no agpabakuna tayo ngem itisan. Chairman! 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 Apay kagawad? Dagiti ka barangayan tayo, bakunaan. Nagado ti agsakit ti ulo na. Maulaw ken agdulo. Kanya? Ha? Ay, kasano tayo yan? Pabasulon da tayo anang pilit kadakwada. Anya? Ado ti agkuna apikin sa kanumot ti bakuna. Ay sus, day tanti maday. Anya teramitin tayo, Chairman. Sigurado arauton da tayo dagiti kakabagyan da. Anya karamidan tayo nga, Chairman. Dakusan, Chairman. Basol tayo na ito. Basol tayo. Ha? Ay. Agyaman ako. Tag-tagainap lagayam. Domi, mabali namin. Ulay lakit din Kristo. Kasla sana nakapapatay. Ngam sa bagay. Saanan anakaskas daw na ito ang mapaspasama kung ano mararami. Ang lakit din na ito at tao ay Maslawan utak daw ano panunot da. Di da nga ta mapanunot na ita. Nasirib atong nagajaya. Kunak nagsursurat ka, Dom. Agbuy-buya ka magayam dita computer mo. Ay, naisulak man kanyak na iti nakablog ditoy. May panggap karagiti sana nakapapati apas pasamak. Oh, kunak man nun nagudong kayon kininanang. Unton malmalam ka nun. Pambaran may makitsenda. Iswa? Mangal daw takit din. At sangpot ko anayon ti pangaldawan ta. Anya reta yung paniguda aya. Anya pa'y kuma. Pa'y paborito lips to lips ako nam. Anya? Ay, mga tangaraw doon. Ay, lahat mo ito na mabisina. Yep, anak. Dito indayon nga dati sirok ti Indian Mingaw. Nabsugak. Naimasak ti sindami kan Rosa. Bisokol kan ledag. Anay pakagat ti alsem na ako naman. Ay. Jaksan malaptan ti paragtuglap ko. Nagrigatan ti biyag tayo, kalpasan ti naunday pandemya. Wen nga rod. No pa'y kasta,
Agyaman tayo kit di, ta saan tayo na ipada kadagiti nagbalin a biktima. Unmat ket di. Ado karagiti kalugaran tayo ti daksanggasat. Saan ta nalasatan ti COVID virus. Nagdakkel ti dakas nga epekto iti biag tayo ti pandemya. Kan saan lang aditi lugar tayo. Natikat itintero sa nga lubungan tinagsagaba. Milyon tinatay a tao iti sangalubungan. Ado mo tapanggadan tinagsira. Bimabat ekonomiya. Ado tinapukawan iti trabaho. Gusto ka. Sa! Nobing! Ani tatang? Isarting yung pelat aramida niyo, talo ka tayo tiri daw. Ala ni tatang. Pankulo katanan. Tadi sa balik ti papan ni tatang. Rosa! Umay datang! Umayin tatang! Lukatanan ni Dumeng! Trabaho? Kunayo tatang? Wen, adda na kaibaga kanyak. Agkasapulan da kadagiti para sangit. Anya? Nuadda dagiti agkanta iti natayan. Adamot dagiti matangdanan a para sangit. So, dan sa dati bagbagada mourners for hire. Di siguro Kadwan na dagiti Chinese ti mga aramid iti kasta. Wen, ta Chinese tagkasapulan. Chinese nga kinkukwa iti puneraria. Okay. No, apaya kasapulan da dagiti parsangit, kahit da pagparangin nga, ado ti agladingit iti ipupusay da tao. Pagparangin da, ano saya tao. Kasta siguro Huwag tatang. Dahil tatiga po ng aramidon na ti kasta. Nga oray saan mo tapod no, ano saya tatao, kasta? Huwag. Dahil tatipod na o. Aho! Nagaduki, di nakalukam ako nakdom. Saan narabarabak na iti Rosa? Ada ka demot kasta trabaho itan? Anda. No, darag iti alaan ti punerarya nga agkantay tinatayan. Ang damat nga roda iti parasangi. Huwag matkit di Mismo ani tatang tinangibaga kanyak. Ama pan tayo agpa-audition. Kasapulan pa data. Siguro Isumat ko na ni tatang. Sigun kano iti inchik nga kinkuka iti punerarya. Sa bagay. Iti dayto a kinarigatan ti biag kan awan master kan a trabaho. Awanan dayto agpili-pili ta. Gusto ka. No nadalos lakit di a trabaho, kan kabalam, sir kemon. Tinapatag, adda pa mataudam iti pagbiag mo, no pangbiag mo iti pamilyam. Kat saan da nga agbisay? Ay, saan ko akabalan reto at trabaho? Anya kumaraso na pa nakagsangit-sangit iti sangwanan tilungon ti saan kumot nga amaw no kabagyan dita. Nag-artista ka, yan. Aya, Kundi sangit kalatan panunutem langin dagiti kalidaya na pa sa tibiyag mo. hahaw, nakailatan. Ngam sayang ti talin film, winutangdan mo bakit? Dakil ayati ito da. Isumati ko na ni Mrs. Chua ang akin kukwa iti puneraria. Padasan sayang mo it. San tayo ngagpili-pili iti trabaho, tarumiga ti biyagin. Wala, huwag. Sige. Agkukuyog tayo kadarusa ken dumay, nginton bigat. Takalited ko tangdan nyo, basta saya atin nyo agsangit. Uwan, Mrs. Chua.
Saan kayo ngagdanag? Practice kami. Good. No, kasta. Ariglado namin. Wan, madam. No problem. Kan, Mr. Kayabkab, malaksid kada kayo. Kayat ko, agrikrut kayo pa'y sabali, wano kadwayo. Madam? No ad-aduag sangit, nasaysayaan, Mr. Kayabkab. Wan, madam. Wan. Bayaan nyo ta sumapula kiti kadwame. Adu tiawan trabaho na ginagbugsutan. Oh, okay nga ron, no, kasta. Wan, madam. Kitagyaman kami At adda kayo anang ted iti trabaho me. Ngem, awan lat advance tita. Anyat ko ng maring. Matangdanan para sangit. Wen ka no. Isut ko na ni Nana Suping. Adda ka, di mo tayo kasta. Ada ka no. Dakkel ka no ti sweldo. Asino mo tagal ala iti kasta? Ti ka no inchik nga adap po ni Riana ili. Sa bali mo't nga rodeta Addan to pa'y para kantay tinatayan nga alaan dagiti adap po ni Riana. Wen, adda mo ka kasta. Dagardo. Para kantada itinatayan. Isumat. Ngam da ito'y itakit para sangit ngam exclusive lang kadagiti matay nga inchik. Aya. Wan, iso ama pantamat. Oo. Si kalatan. Kasano ko mamakasangit saan kumot nga amu tinatay. Agartista ka Oo. Basta, saan ko kayat? Iso angam. Saan ka nga ibingayin ititangdang ko? Anya? Pili-pili ka pa lang iti trabaho kasta una yung tirigat tibiyag ita. Naimbag pa ay adda kasta trabaho. Uray anyat ibagbagam. Saan ko akayat timapan kundi sangit iti adyak nut amu tinatay. Syaklat pangarudan timapan. Itak mano di kanto agsida iti gatangag ana imas amasida. Nay, kapay kit din asaan ngay. Nagluko kan. Tadinak pagsidaan. Dakkel ti balay tinatay, Rosa. Manaro to. Ngaman mano taglamlamay. Sigun ka ni tatang, nagmadi ka no ti ugali na hindi si bibiyag pa. Anya? Kan saan nga inchik? Pada tayo Pilipino. Ngam inala dati serbisyo ti waiting for your funeral service. Ako ka ni Mrs. Leong. Ado tayo ang nagapo dyan nagbugsutan. Uy, kit para sangit tayo amin. Isua. Ngam, kasla sa anak mo't ama kasangit, kasaan ko akab-kabagyan tinatay. Gin sa sangit kan tulatan Tachay. Madama ka sa o datatangkan na ng tiakin kuko iti punerarya anang kuyog ka datayo dito. Nay. Anyas isamam dita Ure gayam na tayan ti may sa tao no dakortam. Mapagparang mo pa'y lang na sayat ka tao. Wen nga ron. Ay, kanyan. Daniel hakit din agpaiso ti daddo maababak na. Siguro, no, mabalin lang ko mapasuksukan da ni San Pedro. Aramidan da. Tapno ijilangit ti sumrakanda. Imbes nga iji-impyerno. Ala, tila sasawang matandam. Kasi tinakunakaon. Mapantayo amin iti tabon na. Mapantayo agdungaw. Adda ko manayon ti bayad tayo, Chairman. Saan kayo madanagan? Ada ka no pa'y food pack mo na ni Mrs. Chua. Gabagbalon kayo ti dalungdong yaw, nang ron nakada kayo babae.
Tapno saan da madlaw, di kay mo't nagluwa nagsangay. Ag face mask dakit din Awan pare ko, nalakaak mo't mailuluyos ngagsangit. Ken adamanan sumarunong intay sangitan. Ye barangay nagtupakan. O di wow, manggusteng. Ano saan tayo na ito'y na trabaho? Para sangit, itinatayan. No adda, dagiti para kanta itinatayan, adamot para sangit. Agsasarano matiing kay pagsangitan anatayan, bakit? No may kakumamat. Kasla mayata ko na. Nang runa iti tabon, adu ti kasapulan da. Takayat da pagparangan nga adu ti gagayem tinatay. Takayat da pagparangan anasaya at atao. Anyan? Wen, iso nga uray asino daytan anatay, ay kat awanan bibiyang tayo. Sa bagay. Sige, ilutok pa'y ginatang ko abulalo. Abrutan tirigrigat anang pilpilit itibagi anagsangit. Kaya't masawan, sumurot kamot taninton tabaw na daw. Wen, Duming. Isi mani kayong tinastrak yung trabaho. Wen may oresyak. Di damo, kasladyak kayat. Ang naglaka matlagayan. Isot istorya ni Maring Kanyak. Agartista ka lang. Kundi sangit ka. Barang no sa anak ang makakatawa. Pagkatawam ko agsangsangit to amin na nakakaduam. Sa bagay matkit di Saan ka pa'y ngagling at mararigan? Umawat kan iti kwarta. Kayun tulat ang aruden mapan, manggusting. Ada gamin na patag papanak, day taal daw. Ay, una, madam. Tinto katalag ko, mangted katakititang tanyo. Ay, di wow. Ay, una, madam. Ada mano kayo amin. Mapan, last night, kantabon. 20 kami, madam. Oh, good. Maragsakan lakit ti nagminatay no kasta. Ay, una, madam. Ado kami ngagapaw ginagbugsutan. Masapol ngagdungaw tayo amin. Pasurunan dak no anya ti dungaw kuhain. Wen, manggustay. Wen, manggustay. Tatang. Kisayan tayo ti talent fida dagi isa nga sumungbat, Wen. Wen, manggustay. Wen, nareglado. Tatang. Adda dagiti imay agagayem da asan tayo akadwa. Maragsakan ti asawa tinatay. Taadu tayo. Kat maipakita ang nasayat ataw tinatay. Taadot imay nakilasnay. Anya na panagpamarang. Sige, get ready. Rugyan tayon kat agdong awakon. Ready? 1, 2, 3, tungaw. Kumpadre Dalmacio, ay, anya lakit inagasgasat mo Nasaya at kaagayem. Saan ko amalipatan, tikin na imbag mo'y dinagkuy-kuyog ta. Nagado, tinatultulungam ng runay ti panawan ti pandemya. Iso adida kanto polos malipatan na. Iso asumaklang kumat kararwa mijay langit Hoy! Salta nyo na no! Nabartag.
Ay, lakay. Andiyan di siya. Apayan kabsat, apasad dengan na kami amang yibkas, hindi karirik nami. Apay, kabsat. Apayan. Bulbot ti pagpagayo. Anya. Nanay, apay ka daw. Nagdakas ti ugali day talakay. Kadamok. Natangdanan kayo lang ang sakit. Ay, sus. Gawin kayo. Ay, Nalpit ti talakay. Pulos Ay. adi na mo ti tumulong kan manangasi. Nangruna ka na kami kapag na. ay, sus. Ayun. Apay, Wait. talaga akong ungatan. Ano kayo? Nadadalang ang sakit tirik namin. Kadagiti pagpagayo asa na puto. Ay, Halo! ay, kasano na ito yan? Ay, pumano tayo na. Pumano Ang tayo. gamit ang dandang kada kayong nagsakit. Pinagparbo. Awan may tulong na kada kami. Ang kamagina. So, paano? Pumano kayo! Tayo na ko sa tayo. Buklan. Kumano tayong katan. Gusto mo ti ko na. Dakat matangdanan ng sangitan ay ita. Ay, Nagtagay na pak mo na. Ingam na. Mayat sa asuratan nga istorya na siya. Domi, mabalinahin. Dom. Ha? Ada ka magaya man. Parikot lata. Nay, apay. Anya man ang tinapasama kay barangay. Nagiti man nagkaruba nga asot pusa. Agkaaruba nga asot pusa. Anya day jay. Datara kan bitang. Apay dagi jay. Anyat parikot kadakwada aya. Gaboy ti chismis Anya? Saan ka de? Nga anda ija abroad ti asawa ni Bitang? Wen, ngam nagbakasyon lang sumagmamanon abulan tinapalabas. Masikog ni Bitang. Ita? Masikog mo't ni Tara. Wen, timamburan ti buksit na. Ita, dakas ti agwarwaras sa damag. Tangamin, iwarwaras ni Tara. Asaan animulong ti amat ti sikog ni Bitang. Anya? Takasanong agsikog ni Bitang. Kat adda ija abroad ni mulong. Ay, anyan. Ita, iwarwaras mat ni Bitang. Asaan anikulas ti amat ti sikog ni Tara. Tama kisinsinnarak ken Delfino iji katabakwan. Anya dayta? Ay sus! Nalabas sa panakibiyang daytan. Ay, kaka, gumatangak man iti mantika, tanay busanak kitdeng. Sinalpag ka, babae. Ne. Bimanyas tigilam. Na? Na. Kasi ka, nagbirot kang tupay. Anya day jayon, bigbigat nga daga apa. Kaya po, di ko na. Ay, mabit man lang. Di uray, dadak ka siya. Kaka, mabit man lang takidak day jay. Kasla, dabiyana ka. Abay, sanudan ka, hindi ko na maya. Never! Na. Ha? Yaki din? Dana, anya day taya, na kayo ay buksitan. Ay, umasindig kay man dito. Dahil tama na bimanyas tigila na nanasuping. Anya. Agsao ka, kunam na sino ka. Ay, anya asyak. Sika, talabirot ka. Pudno mati ko na. Ne, Saan animulong tama ti sikog mo? ay, Sinsin narak ka dyan katabakwan kini Delfino. na. Mapalaglagam! Wan mo, ano nakakita ka no ka na kaya? Na! Naglaing ka nga agsao. Ngam di mo amo ti bagbagem. Anya. Yura sika! Ha! Makisinsin narak kang tupay kina istong aja pakarsaw aja balasew. Anya? Agure kayo man! Agsinumbat kayo mo dito sa guwana kaon! Sumartigay man! Deng-deng kakti saritaan nyo kat sana nasaya ti kasta!
Idarum ko day taabitan na nasupeng. Adi din na rumta. Ituloy ka laing ayat. Amo na tagidaron si. Ay, sumarte kayo kunak ba? Nagda! Nalakaaya mo ti kasta, ha? Da kayo abuksitan, di ka na mabain. Apaw, isang din yun dan. Da kayo pa abuksitan, di agsin sinarigsing dito kalsada. Di kayo na mabain, kanta kita magbagyaw. Buksitan kayo lang arudain. Ala, pag dinong pare naman na kita buksityon ang natakgal. Pagkayaw. Ay, Rosa aya. Unay ti kastan nanang. Ay, nga raw. Nga, apaw, saan ko man lang amaw? No, tinong paldak, pagsaritaan dan, dadya pa nagre-re-rida. Nasayaan Tadi isumanan aparikot da tatang. Gusto ka dita, anak ko. Ay, rigat na dita nanang. Masikog da ngagpada. Ngag paisaw. Kasano no da maanakan adi na oras ka dagiti dua abuksitan, masikog. Day tanga raw, tidak kala parikaw. Tiso nga imbagak. Pagtindong pa rin na, dahil buksit dati mambor. Salbag. Masapula mapagkapya dagiti dua nanang. Ay, katuna. Ay, sagay sa atuma nakasarita ida. Anya ngamin ayat ti malala da makibibiyang iti biyag ti akibiyag. Ay, amok pa yan, no apay ngamin nakakastyay dagiti atat tao. Maamuan ni mulong dayta ay dakkel ariri Kaan no maamuan mo ti asawa ni Tara kunam Aso, sa mga nagpin na taikit din dagiti nga asawa. Kan uray ni Delfino Kasano no maamuan na daytang ibagbagan ni Tara. Ay, apo aya Rosa. Unay lakit din dagiti nga agpaisaw. Makasarak dan tulang ata iti mang siwak iti nga ngada. Sigon, ken bitang, makisinsin narak ken istong. Wan ka na, tata. Ket ni bitang, ni Delfino ti amat ti sikog na, taksinsin narak dahi katabakwan. Uy, Salbag ni ayat. ngam ko nakanumot ti bitang. Eksakto lang ti sikog na. Tanabat yan ni mulong iti nagbalik bayan. Okay, awan parikot dita. Ngam ni Tara, asino mo ti amat ti sikog na? Saan nga raw da Nicolas nga asawa na? No di ket ni Stong, akasinsin narak na, kasta. Siguro. Tidakas na ditoy. Adla na iti may ramaraman na tattao, wakas ka na Delfino kanistaw. Ay kasano no namati Nicolas no makadanon keng kuana ket komprontar na ni Stong di pa kagbinatay dan? Naitaro, tidakas na ita. Dakkel agulo na ito. Ay kastoy na, kagawad Portugal. Mga ramit kay ti surat, taayaban tayo man ida. Agidan da ka di apaayaban tayo, terma? Saan? Kasaritak pa ida sa gaysa, sa pagsangmun tayo ida. Kay Nicolas nga asawa ni Tara. Kasaritak tumit. Ngagpapan ken Stong. Kastabat ken ni Delfino. Nay, pare ko na, si kamo gayam ti masabat kaon. Wan, kan ura siya. Kunak no asino itayin ang nakapangan iti pakwan masikog. Anya ta nakapangan iti pakwan mo ta? Rabak ko laeng. Bilibak mat kini pare mulong Apay mo ta kastati ko nam, pare ko nas. Ngamin, nakaibati iti binina sakbay nagsubli iti abroad. Anyan? Ay, muon nga raw. Kas lakit din nagbakasyon lang tapnoong may mangimula. Manubulan ka di daytan, mare. Agwalo abulanan pare. Agsyam abulan mo ten, sipod nagbakasyon ni pare mulong. Ni, agkabulanan kayo nga rod akin ni Tara. Ay, iso aya. Ani, tantanin mo nga rodin aganak ati, asawa yaw. Asawa yaw kunam.
Asawam ko na malaangay. Asawa yaw akayat na asawan. Panagdayaw day jay, pare. Di mo ikan itimadi aka ipapananwain. Kuha. Sige, pare Kulas. Panawan kan dito eh. Wan, mare. Naglukon. Kaslama din sa dayjay No siyak ti mangawat. Made. Asawa yaw, kunanakit din. Kaslakit din at dakadwak nga akin asawa. Udno ka de, tinaydanom kanya, Kulas. Nga. Nagbayag kan, nagragsak kayo kano, nagsarsarita kinibitang ijay nagsapalan. Wan. Anya kumaita. Kat kumarita mo't. Agalwad ka, Kulas. Anya dayta. Mga no saan lang ani Delpino ta akin igam kinbitang. Tangiwat mo tara. Apay, alapdan na ngagsaw. Apay, budni ka de, timbagakkan saan mo akayat na mamonti sa balay? Isardang mo man dayta nga aramid mo. Amom ka de, nga da may palpalapayag kanyak, maipapan itikin at chismusam. Ultimo ni kumarim abitang, noan niya laditan ti ibagbagam maipapankin ko na. Hapay, mapanaknakam, asaan animulong ti ama ti sikog na, ha? Wen, adda nang ibaga kanyak, anak isinsin narak kin Delpino ijay katabakwan. Ay sus ka tara, tarabitab ka talaga. Bagay launay, tanagan mo. Tay sakit mo, dayjay babae. Uray asawa ka, numadit aramid mo. Saan ka nga isakit, winong kanunungan? Mawatam, ha? Agiyamanak, tana ikanta iti gundaway ngagsarita, Kulas. Apay ka di, chairman. Adalang damagaking ka. Ken kayat ko amang amis mo tibiyang mo. Anya dayjay, chairman. Amom ka di ti chismis ng iwarwaras datara ng asawam kastamat ninibitang. Adda may palpalapayag kanyak saan ko nga ikaskaso. Taamok nga aramid ti chismusa la dayta. Ken awan maaramida na iti biyag na. Ken saan ko nga ayunan ti asawa k, chairman? Timet nga rod ibagbaga ni Bitang asana si kati ama ti sikog ni bakad mo. No diket ni Istong anyat makunam. Nagkaubingan kami kini Istong, chairman. Agbarkada kami. Saan ko apat yan? Ama iturod nak alukwen. Nasayat, no kasta. Very good. Wen, chairman. Malaksid no siyak nga taa mismo ti makaakto kadakwada. Ay, saus, siyak ti patsin nyo. Ada ka no nakakita iday kadakwada iti pakarsunistong. Ay, agpasyo ka di day tabitang. Kaway, ay na, tanya ko matiga po na mapanlitara iti pakarsunistong sige man. Madala siguro ginagara na. Wado, gimatang itinating na. Ay, saus, saan laaday tatirason? Adda pa'y sa balay. Tasigon iti damag ko. Agkurso nada idi ni Istong kentara. Ngam, gaputag gayom ni Kulas. Di na intuloy tinagharam. Iswa, mabalen. Nagharam mo lang. Kaya't masawan bitang. Saan a Nicolas te amati si Kog ni Tara? Saan? Sus kayo. Nilaki di Istong. Iso nga. Tara. Wisit ka, babae. Siwa. Tingangamita.
Anya ngay data, Tara. Kababain. Mapaayaban kayo iti opisina di Chairman Gusting. No idarom nak, idarom kumot. Mapanak agpa-medical. Ngam kababain. Saan mo man nga isakit na diagrampang? Amum asawan ti kasta. Isumot lang ti bagbagada maipapankin ka. Ama kisinsinara kakin istong ije pakarsuna. Saan na po no data? Anya kumamot, tigagarak ijay. Isukit diya. Ipulagid na ti aramid na iti sabali. Naglawag ani Delfino ti ama ti sikog na. Mapanak na kam. Adda ka no nakakita kadakwada ije katabakwan. Pakaisarsarakam ta kinakismusam. Ay, saan at chismis tapod no? Kasano kumahagsikog kat adda ije abroad ni Mulong? Alaman? Di mon malagip ang nagbakasyon ni Mulong idinapan atawan. Eksakto ti bulan ti sikog na iti sisangpet nila kay na. Ay, basta! Saan ko apat yan nga da relasyon da Delfino kon bitang? Tayo di nagsarita kami. Gusto lang ti kaadda ni Mulong iti bilang ti bulan di sikog na. No saan ani Delfino? Sika siguro nga roda. Anya? Sumardang ka man? Isaganam kiti tabagim. Na pinaayaban na kayo ni Chairman Gusting. Sigurado, masabon kayo adwa. Dong, ay dakasan. Apay. Klinumprontar ka no ni Delfino ni Tara. Kat kurang na lang atong patungpaan na. Anya? Kunak man no yung manager barangay nagreklamo. Sus. Taitan ah. Owan pa'y mahal. Idarom na kan pagmultaan na ni Tara. Taitan ti magangganap dagiti man nakibiyang. Anya dayta na mapaspasama ka dagiti ka barangayan, Gusteng. Naimbag ko man, no sana masikog dagijay. Bayam. Anya nga ron ti mabalin no nagsanga ken nagatil ti panagdildila da. Mangibabain dakit di ah. Uray kumano mapanagnikan da dagiti ikis-kismis da. Saan mat nga ro dapod no? Kun panang dadahal mo titidayaw kun kinatao dayta ti maysa kun maysa. Bayam, tanwagiradaw. Siyak ti mangmulta kadakwada ado ha. Tinarigat dita ang mga numaanakan di no oras. Bayam ha. Nagruna no adada ija barangay hall. Imbag kumaan no damot ni Mulong nga asawa ni Bitang ta isaw. Sos, tay takot nga dan. Ang mga nusak manen ti maipasubo nga gitara iti masikaw giti ospital. Ita, kayat ko, nasagaysan dagiti dua na ireklamo ken nagreklamo. Agpadamat kide nga da reklamo tunggal may sa kadakwada, countercharge sa makuna. Malaksaid, iti kanayo na reklamo ni Mr. Delfino Abad kontra ka ni Mrs. Tara Bistado. Anya? Ha? Ganabon na ah. Noon niya laditan ti chismis na. Kat si ka nga Durge. At dagarumot ebidensya ngay warwaras mo may papangkanyak. Ay na, adot nakakita kan ka, anapan ka, iti pakarson, istong. Sumadan kayo! Bimanyas kiti tadila Isulbag kayo! Agapa kayo kiti ni kisang wada! kayo! Uray, agbubal tapay danga ka! Na. Galabam, agsahit matan! Nini. Duming. Isa naman. Ang anak samot ko nagiti masikaw. Isulbag. Sino itati mangitare ka na kwada? Sayan mo! Ipanakit yung hospital! Malalayaw! Salbag kayo! Aganak kayo na di na oras! Da kayo mo ti chairman kan outstanding tatang. Da kayo natin mga tulod kan bitang. Da kayo...
nagtagtagay na pakamanan. Doming mapali namin. Nasapa ka mata na karumbuhat, Dom? Anda ngamin meeting mi di munisipyo. Da kayo kagawan? Saan? Di ko matatang. Nasakit ka no ti ulo na. Isa siyak ti binaon na. Wan. Taisot ko na ni Nanang, idi malampay laang. Anda ngamin pa kamo manipod iti opisina ti mayor. Nga agatendar amin na punong barangay. Uno barangay chairman iti nasawa meeting. Nasaya at ano sikat mapan? Tawan matmatalag ka dagiti kakadwayo. Nasawa mo. Di ilado asa udang awan bot karot aksyon da. May papanitan niya ngamin ayate mitingan nyo. May papaniti barangay development plan para iti talo atawin. Adamat ka din na aramid mi a development plan for 5 years. Ngam baliwan mi ka raw, tayo raman mi ti pandemya. Iso aya? Ado ka no, nagiti aramidan mi adang no plano, tapno saan na kumaro ti epekto ti pandemya di ti barangay. Ayun Ado pa nagiti plano mi para ti panagdur as iti biyag ken panakasaluad ti nakaparswaan. Tapno danto sursurutin nyo asumukat a barangay officials kalpasan ti barangay elections. No, dapay Ang mga ultimo national wano presidential elections kat may tantan pa yung kaput pandemya. Kasta nga ta. Di alam mo. Siyempre, masapol nga rin ti social distancing ako nada. Inton madanan to'y presidential elections. At danto pa nga ta COVID. Katadamatan bakuna. Saan manam naman na ita? Tawan umta sa bakuna para iti nasurok sa gasutamilyo na Pilipino. Daytan Iso nga rod, ado ti mang babalaw iti agdamang administrasyon. Ngawan kanumat mararamidan ti gobyerno kontra COVID. Nasuro ka na makatawin ang nakalockdown tayo ngam kumarakaro mo. Wen nga rod. Kasano nga dayta? At dapay nga tanam na mga abnormal ti kasasaad tayo. Naaramid kong tinotis para iti meeting ti Barangay Development Council. Pay sursur kumutan ka na iti tanaw na. Ay, madimanan ti pasimundag na ito. Hanggang i-print ko pa papirmak matayin ka ni tatang. Masapol at tunggal may sa kada kayo akagawad. Adawat maaramid yung a vision mission nyo para ti barangay tayo. Minayon to dagita, kapanunutan nyo. Numaangay ti BDC meeting wino BDC planning tayo. Wala, Chairman. Napatag ti opinyon tunggal may sa kada tayo. Huwag may, Chairman. Talaga mo akasta. Saan lang nga umauawat iti honorarium ti pagalistuan tayo. So, agpakalaing ka manan ako na kagawad tulpak. Ano? Gusto mo ko na ka. Apay nga agree ka, kagawad sarang. Mapasagidan ka. Aday ta kayo manan ako nak. Agsubang kayo manan. Agpakalaing man ngaminan ni kagawad tulpak, Chairman. Gusto mo ti ko na. Ultimo duty yung officer of the day. Rigatin nyo pa Isuda Chairman. Ibagaman no asino da, kagawad. May sa akadakwada, kunam Sound. Sa bali man ang titurong ti saritaan nyo. Ngala. Awanan pagsasaritaan tayo.
Nalpas mo tayo, ang nagsasaritaan no anya dagiti may sagana para iti data BDC planning. Wine. Tunggal may sakada kayaw, adan nakatuka nga aramidin na. Husto laang mo't day nga aramidan nyo Agplano kayo, agtrabaho kayo mo't Sika, bakit? Kaslang awan na aramidin mi. Ada nga mas nopsamot dagiti agtrabaho. Bayama. Dumteng to ti aldaw, amakid ngan dagitawan aramidin na kagawad. Kunamanan, inton eleksyon, at damanan dagiti maibutos nga awan sabali apanggapda ang nagpabutos. No diti, maadan iti trabaho, wano, awaatan na sweldo. Amun, dagiti bumarangay data. Nariingin, dagiti kabarangayan. Nasayat lang ano kasta. Basta da kami, agtrabaho lata, aging ka, iti kabailan mi. Katun kinayat yung arod da ita. No kasta, di kay nga rod agreklamo no adot matrabaho. Domeng, Dom. Apa yan, Rosa? Ayan nagtimang kamkamat ka. Anyamang kamkamat mo takunam. Ito kasta uri daras mo. Kanilangam ti madanagan. Nasabat ko nga rod ni Mrs. Sabat. Anya? Nasabat mo ni Mrs. Sabat? Wan. Sabali manan ako nakti kay papanantiisam mo. Awan. Makayisimak lang. Nasabat mo ni Mrs. Sabat. Anyan? Wan, Dom. Kat amom no niya ti parikot na. Anya? Saan aya makatawanan anatay ti asawa na? Wait. Natakwatan da analukatan ti pansyon na. Anya? Kat awan ti banga-banga ti rurug na. Kaya't masawan. Tinakaw di tirurog ti ulo na. Siguro Kan saan lang ati pansyon ti asawa na. Ada ka no 5 pansyon analukatan. Kat naduktalan da nga awan dagiti rurug ti ulo dagiti na itabon idjay. Ay, masapo lang may imbestigar na ito. Nawag ako ni Hepe. Kat mangibaon iti tao na ditoy. Tapno agimbestigar iti nasawa parikaut. Anya nga tatiin naramid da kadagiti rurug, Chairman. Ay, sos. Anya itang dagito, Chairman. Ultimo rurog, wano banga-banga, matakawain. Santay nga mo, kagawad. Isaganam tilugan mo, Dumeng. Mapantay di kampusan tao. Sumabat ta kadagiti pulis. Ken kasaritak ti si Poltorina. Waterman? Sino ti may sumurot ka na kaya o may kayan? Ay, Chairman, nagbati akon. Awan agbantay diti opisina. Nasaysayat pa'y kagawad imang. Kasta ka din karigad ti biyag ita. Tuban dan dagiti pansyon, katakawan dan dagiti rurog. Makapasagar mo't daytan, Rosa. Nagturod dakit din. Ay susapo, may balikas la arurog. Sumsumgara kon. Apay nga italaang nga naduktalan na dayta. Wan nga rod, sigon iti istorya ni Mrs. Sabat, simangpat kano ti anak na manipod iti abroad. Kat napandabi ni sita ti pansyon ti asawa na. Kat di tamat tan anaduktalan na tinapasama. Kahit saan nga taan nadnadlaw ti si Poltoriraw. Ay, wan nga agpaiso. Saan ka no anap-napan ijay iti makalawas? Sa bagay, uray na pano din namot nadlaw dagita apansyon na natubtob. Awan Saan abale? Tanapanan datatang kan adan imbaon ka no ni Hepe a pulis na.
Maamantay to no anya ti madamag iti nasao aparikot, nanang. Nagsakitak iday chairman. Isu asa anak-anapan ijay kampusan tao. Ken awan na itabon itilas uday taalawas. Aga, semtali maapansyon tinatubtob, wenno nalukatan, ket awanen dagiti banga-banga, dagiti naitabon ni Jay. Anya nga tatinangan anuan da kadagiti banga-banga, chairman. Mas daw nga ron mo, dagiti pulis. O na yun arigat ti biyag. Ta ultimo banga-banga ket matakawan. Wen nga raw. Agimbis ti kara husto dagiti pulis maipapan iti daytaw. Naimbag, no saan amangal alya dagiti kararwa dagiti natay anatakawan iti banga-banga. Apay, mamati ka pa'y mo iti alalya, kitlaklakayang kan. Tinapudno na chairman. At dagay na minsan akaadak iti kampusan to, iti medyo rumabeen. At danadlaw ko nga asog. Asog? Intugaw ko, ta inimdingak anasayaat. Kat nagpaot. Edi kwan. At da nagikis iti saan unay nga adayaw. Na, anya akita tikis? Ikis ti kasla na dangran. Anya? Ngam edi kwan. Nagulimakan. Naging inayadak matan api manaw. Aguray ka man. Kaano pasamak deta? 2 lawas siguro, chairman. 2 lawas. Gusto ka day? Sige, tagrunda kami dito itirabe. Anya? Saan ka mamati nga dalalya? Ang mga nual alya ti si bibiyag day jay, umpong. Ang mga nupudnumot nga adal alya, chairman. No siya, nakurang ti pamatik iti alalya. Kasanak pa yung nakakita. Ay, oras siya ka. Iti da ito'y akalakay ko. Alakat sige, chairman. No adu tayo, siguro kat mabutang mat nga agparang tal alya. Kagawad Portugal. Ibagam ka dagiti tanod nga i-charge da husto dagiti flashlight da. Tapnod da mausar tayo. Juan, chairman. Ken adda na panunot ko nga ramidin tayo. Ta kunada, kabuteng dagiti aningaas ti apoy. Anya te aramiden tayo, chairman. Mangaron tayo. Agaramid tayo iti tum-tum. Anya nga tatinangan anuan da kadagiti banga-banga. Awan pailat pamalpalat patak no anya. Nalabit nga da na unagarason no apay. Saan da nga ta anak kwartaan? Anya? Ang mga nuin lako damat na gayay. Na, sino ba't nga ti bagtit na kumatang iti banga-banga? Anya nga ti amaw. Ay, bay aman ta pa-search ko kanduming. Ang mga nuadamot kiting agpaiso aggata ang iti kasta. Asino nga'y tagatang iti banga-banga? Di tayo mo Una yan narigat ti biyag no kasta. Takawan da pa yan ti banga-banga sa mailako. Anya nga tiyam mo tayo, no dakit di kolektor iti nagduduma abanga-banga ti tao ken ayop. Anya nga ro ti aramidan nyo, Tom? Agpaliiw kami di Camposanto inton rabi. Anya? Ay tati ko na ni tatang.
Nalakat tiso, Bareng no matiliwan mi ida. Takon na ni tatang asaan na may maysa ti agar aramid. Dito'y tayo ngagpwistaw. Sumsum garak, Chairman. Anyamat tinti kastoy, Chairman. Nagado pagpaliiwan, wino pagsiman tayo. Dito'y pa'y kampusan to. Saan kayo anatagari? Agsagana kay kitdi. Uras nga damas si iman tayo. Darupin tayo. Kasanon, no al-alya, Chairman. Nga garon. Sakat dandanin kaltaang tirabi. Dula amin. Hindi ulam mo. Kaslalimab panti ulog. Oray al-alya, Chairman. Uwin. Nagado tayo. Kabuting yukit din ti al-alya. Hello, Hepe. Ay, nembangal daw yaw. Anya. Kasta ka day? Sus, dakas nga rudin di mapaspasamak. Awawaway, kinapudno na kat nagsiim kami idirabe iya kampusan to diti nagbugsudan. Awan mo't nadlaw may. One chef. Awawon. Sige, bye. Dakasin kagawad Portugal. Apa, Chairman? San laangan adito'y nagbugsutan ti nakaaramidan ti panagpukaw dagiti banga-banga iya kampusan daw. Anya? Kuray iti kampusan to kano ija ili. Adda dagiti natubtob a pansyon. Ket naduktalan da ngawanan ti banga-banga dagiti naitabo ni jay. Sus, apa yan? Patyen da hebe. Nga da sindikato nga adda iti likudan da ito'y ang mapaspasamak. Anyang harod ti aramidan nyo? May tuloy ti panagsiim mi iti kampusan taw. Nupudno nga da grupo nga aramid iti dayta. At dalakit ti armas dadom. Ay talanga. Aganad kayo Ulin, ano kami man? Uray pay. Anya lang ti armas yo. Bato talaan. Ay talanga. Iso nga aganad kayo. Tadikat dayta ti pakadisgrasyaan nyo kada tatang. Nagsalbagan nga so tagtaguob kit din. Adda ka no makikita da nga al-alya. Lukas na nga taguob ga tata. Isot ko na da nga abon data. Kan apa yan natin lang ti may diti kampusan to nga agsiim. Tapno awan makaamaw. Gawing. Ada timtang. Tricycle mo tinagsardan. Isot na ito yun. Adda do adim sagi ti tricycle. Kat may katlo ti driver. Kitam. Nagkakaiday tinangisit. Kasla lang ti al-alya. Ang nakakagay iti atiduga ng ngisi. Wine. Kasla abito ti padi. Simrakdan iti inaladan ti kampusan tao. Dayjay. Agturong da iti may sapan kaon. Ay, isudan na kita tatang. Paliiwan talang ida. At umawagak kinihibe. Tamangibaon iti pulis ditoy. Awagak mo't dagiti tanod. Dita, nagtubtubdan. Itanduming. Nagdignay ka na kayo tinakais. Mabtak ti banga pa ngayon, no di kayo tungpal. Da kayo tanod. Sumar kayo. Kat pusasan na kitagtatakaw, iti banga-banga. Uli na. Awan agtignay ka na kayo tinakais.
Tama disgrasya kayo lang. Gasam na ita. May lako gayam na iti banga-banga. Kat may panpay iti abroad ta pagadalan da ka no. Kan ilako da iti local collector ka na iti nagduduma aro. Neredep ko manin. Nakasta. Tag-taga-inip lang na ijay.